laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. bismillahi rrahmani rrahim. الحمد لله الذي خص المساجد لعبادة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، واعلموا أن المساجد بيوت الله تعالى ومحبة رحمته وملتقى ملائكته ومعابد الصالحين من عباده، فقد أشرفها الله تعالى بإضافتها إلى نفسه، فقال سبحانه: إن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالمساجد هي أماكن العبادة من الصلاة والذكر، من تلاوة كتاب الله والتسبيح والتحميد والتهليل وإلقاء الخطب والمحاضرات والدروس النافعة التي تساعد المصلين على معرفة أحكام دينهم. أرى مسك جلب يكتي الله سبحانه وتعالى أن تقول ودي إن جلب نجايا إكبري مون دينما جك الله نيمني بيت آدم يهور ديدو ليدي وتقول مجلد. أرى يكتي الله سبحانه وتعالى نوهان يكتي ليلة أرى هدن سيدو وندر ويدو على سونا كنت الله هدن سيدو وندر نلالو ميدن محمد صلى الله عليه وسلم ko nelaɗo timmorde makko kanko Allah yo yottin kaaɗo diina e tagu ngu fof. ara hiɗen seeɗanomo hiɗen toranomo jamɓe kisiye e yurmede kamɓe fof e ɓen guureji maɓɓe ɗin e sahabaɓe maɓɓe ɓen e kala intirɓe ɓaawo maɓɓe jokki kaaɗo diina ñentini sunna maɓɓe on ha ñande darngal. aray musidɓe julɓe tedduɓe, hulen Allah subhanahu wa ta'ala sabu jokkugol nde o yamiri ɗin. haray kulol Allah no waawa wonde goonga si an neɗɗo on a jokki ko yamirma kon. hulen Allah woɗɗitoɗen ɗi o haɗi ɗin. haray annden ɗeɗo juulirɗe ko ɗum yewteten hannde ka hutuma ɓen inchallah. haray ɗeɗo juulirɗe Allah subhanahu wa ta'ala wonde ka hoore leydi ɗo koɗe nokkeeli yurmede makko ɗen, koɗe fottirɗe malaikaji makko ɗin, koɗi nokkeeli rewirɗi jiyaaɓe Allah moƴƴuɓe ɓen. haray juulirɗe ɗen ko jiyaaɓe Allah moƴƴuɓe ɓen fottata ton. haray juulirɗe ɗen inchallahu yurmedeji makko ɗin no jokki ɓen ɗon jiyaaɓe no jippo ton. haray malaikaji ko hiwi ɓen ɗon kon ɗum ɗon no fotta ton. haray ɗeɗo juulirɗe haray allahu subhanahu wa ta'ala o teddini ɗeɗo, o mawnini fii ɗeɗo ka hoore leydi ɗo no jeeya ko hollini mo mawnini fii majje, o takkindiri ɗe e hoore makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala. nokku ka o jantiɗon ka alqur'an o daali wonde juulirɗe ɗen ko Allah ɗe woodani. hollugol wonde juulirɗe ɗen ko Allah ɗe woodani ɗe takkama e makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala. ɗum ɗon holli ɗeɗo juulirɗe no mawni, o holli wonde ko kanko ɗe woodani. wota on rew si wona wondude Allah hay e hunde, wota on rewde takka noon Allah ton goɗɗo goo ma ɗum goɗɗum goo, wota on shirka mo. fal masajidu aray ɗeɗo juulirɗe ko nokkeeli ka Allah rewete. Allah no rewre toon juulugol, Allah no rewre toon janngugol alqur'ana, Allah no rewre toon jantagol mo, selinamo, laɓɓinamo, mawninamo. ɗen ɗon juulirɗe no huutore fii waɗugol hutubaji ko tawete jama on no heɓana faye mum, waɗugol yewtereji, waɗugol darsuji tawete ene wonɓe ɓen geɗen ɗon juulirde no nafitora ɗin ɗon waajuji, ɗin ɗon hutubaji, ɗin ɗon bayanaji fii yoɓe anndu ñaawoji diina maɓɓe ɗen. ibadallah, inna allaha ta'ala adina li hadihi l umma iqamata almasajid wa adhara biha shi'ara alislam. قال سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هراي مسيب جلبة الدبة. هراي الله سبحانه وتعالى ودونني كمبت النبي محمد صلى الله عليه وسلم
darnugol ɗe ɗo juulirde o waɗi juulirde ɗen maande ko l'islam on andire ka kaaɗo diina andire ndaren kala ka yaha a taway juulirde no darii ɗon jama on ɗon no fotta ɗon juula ɗon ɓe rewa Allah ɗum ɗo no jeya e ko feññiniri maande kaaɗo diina men l'islam ko teddiniri ka Allah holli ɗum ka alqur'ana makko firduɗo wonde no e juuɗi Allah on jungike nde ɗin ɓantete ɗum ko juulirde ɗen nde Allah jantete e majji nde Allah laɓɓinte e majji ɓimɓe kiikiiɗe himo rewe toon ɗen no woodi toon rewooɓe mo worɓe wiyeteeɓe ɓen worɓe ɓen ɗon rewgol Allah ngol hay huunde fallataaɓe ɗum ɗon ko innete sokolaaji aduna kiri aduna golleeji aduna wano njuloyaagal ma yeeyondirgol ɗum ɗon haɗataaɓe e jantagol innde Allah subhanahu wa taala ɗum ɗon haɗataaɓe ñiiɓingol julde nden ɗum ɗon haɗataaɓe tottugol zakka on ɗum ɗon haɗataaɓe waɗugol kala ko moƴƴinta alhaali diina maɓɓe kan hiɓe hula Allah hiɓe anndita fii ñallal wi'eteengal darngal ngal no aroya yeeso ngal darngal ko darngal hulɓiniingal nden ñannde ɓerɗe fuu no hula nden ñannde gite fuu no fuddino haray ɓeeɗo worɓe ɓeeɗo ko worɓe ɓen tigi tigi ɓeeɗo no janto innde Allah wa qala sallallahu alayhi wa sallam ju'ilat liya al ardu masjidan wa tahura faqad arsada an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ummatahu bi bina'i al-masajid faqala man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baytan fi al-jannah rawahu Ahmad arayna laaɗo meɗen Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kamɓe kadi ɓe maaki fii juulirde ɗen ɓe maaki Allah waɗaniiɓe leydi ndin fof nokku kala ka ɓe woni ka juulete haray no dagii juulugol e mum e Allah waɗaniiɓe laaɓal haray ɗum ɗon no dago si wonaa e nokkeeli ko tawete ɗin ɗon ko nokkeeli soɓude wano ka saldeeji hiɓɓete haray hannde kadi ko heddidii kon fof no laaɓani ɓe no daganiiɓe si wonaa wano nokkeeli ko ittintina wano ɓerɗe ko nallitee ɗum haray noon ne laaɗo meɗen Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ɓe yamirii mofte maɓɓe ɗen mahugol juulirde ɗen ɓe maaki e maako maɓɓe mo mahani Allah juulirde allahumma hano yaymo janngo alqiyama huɓeere ka aljanna haray en torki Allah subhanahu wa taala yo newnan en ɓe wakkilagol mahade juulirde wurnitaɗe wa hassahum bidihabi ilayha li adai salawati faqal man gada ila almasjidi aw rah a'adda Allahu lahu fi ljannati nuzula kullama gada aw rah muttafaqun alayh nelaaɗo meɗen Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ɓe hattaali e yamirgol mofte maɓɓe ɗen kadi mahugol juulirde nden tun haray mahugol juulirde nden no ɗaɓɓaa kono ko ɓuraa ɗaɓɓeede ton ko rewrugol nde Allah nelaaɗo wakkilinii en ɓe yamirii en ɓe suusinii en ɓe maaki wonde on mo dawi o yahii ka juulirde o juuloyii toon subaka wondude e sartiiji e farillaaji no haaniri noon maa ɗum o hirndi o yahii o juuloyi toon waɓutuuji hedditiiɗi ɗin fof ila e fana fana ko kontoraa ɗum e ndeer kiikiiɗe on fana alansara fotoro geeƴe o juulii ɗin ɗon waɓutuuji no ɗi haaniraa juulireede noon wondude e sartiiji majji farillaaji e sunnaaji e yiɗaaɗi majji o juuliri wano noon haray Allah on waɗanaymo werde ka aljanna tuma kala nde o dawi o yahi o juuloy ka juulirde e tuma kala nde o hirndi o yahi o juuloy toon ndiya waɓatuuji heddiɗe en torki Allah subhanahu wa taala yo o suusin en ɗaɓɓugol oɗo fodaari oɗo place ka aljanna wurniten ɗeɗo juulirde ثم بين ما للذاكرين فيها من الثواب والأجر العظيم في الدنيا والآخرة أما في الدنيا فقوله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده أرأينا الله صلى الله عليه وسلم كوكلين قلن كسوسين قلن ببنجني كدي يهو ببنجنتو إن الله كجولر ببنجنني بندم وهنهم بماري جدي مولك الله سبحانه وتعالى جنگو بماري جدي مولك joddi goo kaka aduna ɗo ɓe henndotoondi joddi goo kaka laakara to ɓe tawoytani amma noon joddi ko ɓe henndorta kon ka aduna ɗo ɓe jantani heen ɗum e hadise ɓe maake yimɓe yimɓe mooɓondiraali suudu immorde e juuɗe Allah ɗin ɗum ko juulirde ɗen ɓe mooɓondiraali immorde e juulirde e juulirdaji Allah subhanahu wa ta'ala hiɓe jannga deftere Allah nden alqur'anare nden
ɓe janninirade ɓe faamande ɓe huutorande si ɓe waɗi ɗum si wonaa haray jippoto e maɓɓe ko wiyetee kon deejere si goɗɗo heɓii deejere ka aduna ɗo ɗum ɗo ko neema e sudday ɓe yurmeende Allah nden suddireede yurmeende Allah ka aduna ɗo ɗum ɗon ko neema Allah on imminayi dente malaika huuɓita ɓe ka juulirde ɗon nde o wi'eede ɗum ɗon kadi ko neema Allah on jantoyto fii ɓen giyaaɓe makko rewooɓe mo ɗon o jantoyto fii ɓeeɗo hakkunde dente malaika ka makko dow ɗum ɗon ko neema e jaa heɓugol nde yurmeende heɓugol o hinnaye heɓugol ɗi malaikaaji ko huuɓiti onti janteede innde mum hakkunde dente malaika ɗum ɗo ko neema mo tawete wurnitooɓe juulirɗe jiɗen rewooɓe Allah ton rewira Allah ton juulugol e janngugol e jantagol innde Allah laɓɓinamo haray ɓeeɗo no mari on neema wa amma fil akhirah fa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam sab'atun yudhilluhum Allahu tahta dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh wa dhakara minhum wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid aray neema mo wurnitooɓe juulirɗe ɓen ko ɓe mari ton janngo alqiyama aray mo ɓe tawoyta on ton janngo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe jantanike en ɗum kadi e maako maɓɓe ɓe maaki ñannde dangal haray yimɓe jeeɗiɗo ko ɗum woni nooneeji jeeɗiɗi e nder yimɓe ɓen ɗin ɗon allahu subhanahu wa taala ɗowdinayi ɓen ɗon ka ley ɗowdi makko ñannde tawetee ɗowdi o alaa si wonaa ɗowdi makko kanko Allah subhanahu wa taala ɗum ko ñannde darngal ɗin nooneeji jeeɗiɗi kala etiiɗo tawa e ɗin ɗon hara yo anndu kanko nde tawetee lakkere no ombiti woɓɓe no tawetee no itta woɓɓe ka ceeci nde tawetee no itta woɓɓe ka daande mo bee embere golleeji mum ɗin haray nden ñannde kanko himo ɗuwii e ɗowdi ɓunnundi o hulaa hay huunde o maafaaki hay huunde haray si o tawaama e ɗiɗo nooneeji jeɗɗi ɓe jantii ɗin ɗon nooneeji jeeɗiɗi ɓe maaki no jeyaa e ɗin ko yewteten kon fii mum gorko ko ɗum woni neɗɗo taweteeɗo ɓernde makko nden no yowi e fii juulirde ɗon ara so o yahii toon o juuloyi waktu o yaltii o artii ka o gollata ɗon maaka suudu makko no waktu kadi ɗattorta noon ɓernde makko nden no yowitii tun himo annditi tun himo heɓilanii tun himo huulani tun fii wotaa waktu aroyo won ɗon kadi fuutomo o yaha o tawoyee ka juulirde iɗen anndi no woodi sahaabaaɓe nelaaɗo meeɗen muhammadun sallllahu alayhi wa sallam woɓɓe goo ɓe juulii duuɓi capanɗe nayi hara ko sappe yeeso on ɓe mankaali ɗon hara sappe yeeso on dey naa wiigol ka hakkunde maa ɗum ɓaawo dey ko sappe yeesojon hara ɓe mankaali ɓen ɗon kadi ko paalaaɓe aljanna ɗaɓɓuɓe aljanna enen kadi hiɗen iwri ɓaawo ɓen hiɗen paalaa aljanna hiɗen ɗaɓɓude aljanna haray jantotooɗo innde Allah haray ɓernde makko nden no yowitii deelin ka juulirde himo huulitana waktuuji ɗin ton o tottaɗi ton o jantoo innde Allah haray oɗo no mari ɗowdineede ka ley ɗowdi Allah subhanahu wa taala ɗum ɗo ko neema mo tawetee neɗɗo on no mari heɓoygol ɗum ɗo ñannde darngal أيها الإخوة الأعزاء إن مما يدل على أهمية هذه المساجد أنها مدارس عملية يومية يتعلم فيها المصلون أمور دينهم فلذا كان أول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة المنورة هو بناء مسجد قباء وذلك قبل بناء مسكنه ثم مسجده الشريف وهو الأساس الذي انتقلت منه الدعوة الإسلامية وتخرج منه القادة أناروا العالم بعلومهم وأخلاقهم وهم صحابته رضوان الله عليهم الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم خير القرون فقال عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم musidɓe julɓe tedduɓe nene gotoɓe haray no jeeya e ko tinnin ɗeɗo juulirde no mari valeur ɗe no mari martaba ɗe no hiddi ɗe no himmi ɗeɗo juulirde ko nokkeeli ka Allah andinete fii muɗum ko nokkeeli ka Allah rewete fii muɗum ñande wo ñande ko golle fillitetoɗe hakkunde janngugol e gollugol haray hemɓe janngata ton ko juulooɓe ɓen ton ko ɓen anndinotoo ton ko ɓen ɓeydondirta ton
fi andugol ko yowiti e alhaaliji diina maɓɓe haray ɗe juulirɗe no hitti ɗe no mawni fii mum no jeya e ko tindini ɗe no mawni fii mum nelaaɗo meɗen muhammadun sallllahu alayhi wa sallam ɓaaɓe ɗiwi ka makka ɓe seenike ka madinatul munawwara gollal ngal ɓe addingal gollude ka madina ton ɗum ko mahugol juulirde tindini ene ɗum ɗon no hitti ɓe mahi juulirde wiyeten nden Quba mahugol ɓe nden ɗon no acci hay ɗaɓɓugol ɓe place ka ɓe wona innugol hoɗo no addi ɗum ɗon no addi kadi mahugol juulirde maɓɓe njanɗude nden anndande nden fewno ɗon ɓaaɓe mahi nden ɗon juulirde yirtiiɓe mahi misiide maɓɓe anndande nden ko e nden ɗon ɓe nehi jama on ko e nden ɗon ɓe nehi sahaabaɓe maɓɓe ɓen ɓe janniɓe ɗum ɗon ɓe anndini ɓe fii alhaaliji diina maɓɓe ko e nden ɗon diina kan funti diina kan saakiti yehi e leyɗeele go'o ko e nden ɗon juulirde karamokooɓe toowɓe gannde yalti e muɗum ɓe jalbini aduna on ɓe saakiti ɓe yaññi diina kan ko e nden ɗon juulirde karamokooɓe toowɓe huutorgol bindi yalti e muɗum hiɓe jogii jikkuuji moƴƴi ɓe noddi e diina kan ɓe noota ɗulle ko hemɓe woni ɓen karamokooɓe toowɓe gandal toowɓe jikku toowɓe huwondiral moƴƴal ɗulle ko wondiɓɓe maɓɓe ɓen ɗum ko sahaabaɓe maɓɓe ɓen yo allah on ɓeyɗan ɓe wela e amin ɓen sahaabaɓe maɓɓe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe seeraali hiɓe sifano en fii ɓen hittugol ɓen e ko ɓen wakkili e ko ɓen moƴƴi kon haa ɓe maaki e maako maɓɓe ko ɓuri moƴƴude e jamanuuji ɗin fof ɓe ittintinaali ko ɓuri moƴƴude e jamanuuji woodaaɗi ɗin ka hoori leydi fof ɓe maaki ko jamanu maɓɓe on jamanu maɓɓe on hiɗen anndi ko kamɓe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam e sahaabaaɓe maɓɓe wonduɓe e maɓɓe wallitiiɓe haa kaaɗo diina saakidi ko kamɓe woni ko tawa e on jamanu haray ko ɓeeɗo ɓuri moƴƴude e jamanu on ɓe maaki kadi hikkitiiɓe ɓen ɗon ɗum ko iwruɓe ɓen ɓaawo maɓɓe taabi'iina en ɓen jokkiiɓe ɗon ɓe maaki kadi e hikkitiiɓe ɓen ɗon ko ɗum woni taabi'iina artiiɓe jokkitiiɓe ɓen ɗon haray ko ɓen ɗo ɓeeɗo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam jamanuuji tati woni ko ɓe janti hollaa hedditiiɓe ɓen moƴƴaadoyi kono noon haray ɗiiɗo jamanuuji moƴƴuɓe ɓen no ɗuuɗi e maɓɓe fota hawnaakitoode hara bomɓe ɓen no fanɗima hara ala amma noon enen hedditiiɓe ɓen gaa enen kadi moƴƴuɓe ɓen no woodi kono noon bomɓe ɓen no ɗuuɗi haa ibadallah inna hadihi almasajid la yasluhu fiha almizahu wala alfawda wala alkhusuma wa innama hiya liibadati llahi wahdah على الصفة التي بينها المصطفى صلى الله عليه وسلم musidɓe julɓe tedduɓe haray ɗeɗo juulirde gasa e majje few campindiro ko wiyete kon sana ko yaagal gasa e majje few sonko gasata e majje few pooɗodiral gasata e majje hay huuna si wona fiino allah rewirte e majje allah rewire e majje dewal laaɓungal wono nelaaɗo meɗen muhammadun sallllahu alayhi wa sallam wono ɓe ɓanginiri noon haray ɗeɗo juulirde haray ko fii dewal ngal pette ɗe waɗana haray noon hiɗen anndi kala fiiji ɗin hiɗi mari innde koko ɗi innitiraa kon ko ɗum waɗete e majji juulirde kaka allah rewete ko rewire julɗe ma janngugol ma jantagol innde allah si innaama maakiti ɗon koko yeeyirte si innaama laawol ɗon koko rewirte si innaama kuri ɗon koko defirte si innaama ko berde ɗon ko wattinirte ɗum wotaa huunde itte e place mum watte e oya place si tawi kaka juulirde sana ko yaagal waɗete campindiro waɗete hiipiiji waɗete haray ɗum ɗon haana few aqulu qawli hada wa astahfirullaha li wa lakum fastahfiruhu innahu huwa alghafuru rrahim alhamdulillahi rabbil alamin ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله اتقوا الله تعالى بإحياء هذه المساجد وذلك بعبادة الله فيها عبادة خالصة وصحيحة بعيدة عن البدع والمنكرات كاختلاط الجنسين فيها والدفن أمامها قال سبحانه
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. مسك بجلب يتي الله سبحانه وتعالى كابو تاغي فونغو فو نيبه اتيكي موبه اتيكي همودو ara en torani kanala mera Muhammad sallallahu alaihi wasallam jam'e kisi e yurmane kambe ko e dengureji mabbe sahaba mabbe amin ara musibbe julbe teddube hulen Allah wurniten dido juuli Allah hulen Allah wurniten dedo juulirde wurnutugol non juulirde ko rewgol Allah ka der juulirde ton dewal bungal sellungal dewal yaadungal e bindi dewal yaadungal e bindi hara sikke gilla ton hara bidi ajilla ton jillondiral worbe rewbe wada mama yawil ala nder ton wadugol biiji bidi aaji ka sakiti e nokkeli go ala ton wano wattingol e yeso julirde maadum wadugol noneji di andulen nelaado meden Muhammadu sallallahu alaihi wasallam hibe hadi din be yamirali din haray do julirde ko yo dewal Allah laabungal wade e majje ko dum woni wurnutugol ko dum wadi Allah subhanahu wa ta'ala o jantani ka alqur'ana makko teddudo ka suratu tauba o dali ande ko wurnitata juulirde Allah den wurnutugol ngol Allah yiidi ngol ko ben gomdinbe Allah be gomdini nyalorma sakkitoro no wodi dum ko dangal be nyiibini julde den be totti zakka on be hula hay hula wona Allah ko Allah tum woni ko be huli be do ko pellet yo tijja ɓeeɗo nde ɓe wonata jeyaɓe fewɓe aray ko ni juulirde nden wurnitirde koko Allah yiiɗi kon nde wurnitirte nde wurnitirtaake ko añi kon nde wurnitirtaake ko nelaaɗo meɗen Muhammadu sallllahu alayhi wa sallam haɗi kon e bid'aaji wa qala alayhi salatu wassalam la salata li jari lmasjidi illa fi lmasjid nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki maako maɓɓe on ɗo ko holli ene yo ɗe juulirde wurnite ɓe maaki julde timmunde baraji alanna hoɗuɗo takko juulirde nden ko juulata galle makko ton ko acce yewgol juulugol ka juulirde aray oɗo julde makko nden nde mara baraji timmunde baraji timmuɗi hinde selli noon so waɗali ko bonnata nde kono haray baraji ɗin ko so o juuloyno ka juulirde ko ɗon baraji makko ɗi ɓuri timmude dini ko juuliga makko ɗon si tawi woni hara o mara nganto عباد الله إن هذه المساجد لها مكانة عالية يجب العناية بها والتأدب بآدابها ومن تلك الآداب محبتها وتقديرها وتعظيمها لأنها بنيت لذكر الله وتلاوة كتاب الله وأداء رسالته ونشر تعاليمه وتبليغ منهجه وتعارف أصحابه على موضع العلم والحكمة ومكارم الأخلاق مسيب جلد تجب دينو جولر دينو ماري فالر تودك الله سبحانه وتعالى دينو جولر كهود هتند هرينو هاني هتنغول في دينو جولر نئو نيجي دينو جولر هري جولر دينو ماري نيجي يهو بتنك جولر دينو هاني نئتور دينو نيجي نجيا دينو نيجي يدو جولر دين mawnina fi majje teddinade sabu honɗum sabu ɗeɗo koyɗe mahira ko fi rewgol Allah ko fi jaddagol inde Allah ko fi janngugol nde alqur'anare fi yottina nelal makko kanɗum ko diina makko kan saaki kaka yanya gandal makka on yottina laawol nelaaɗo meɗen Muhammadun sallllahu alayhi wa sallam yimɓe ɓen fof wona anndidirɓe e nokku ka gandal heɓoto e nokku ka Allah rewete e nokku ka sunna nelaaɗo meɗen Muhammadu sallllahu alayhi wa sallam hutorte yimɓe fof ɓe heɓa jikkuji tedduɗe haray mawningol fiɗiɗo juulirɗeji haray ɗum ɗon no jeeya e neediji ɗin inna min tilka al adat al amalu ala khidmatiha min juhdin madiyin aw jasadiyin وتشجيع الناس لاستكمالها وتنظيفها وإصلاح أدواتها من مفروشات ومنابر ومهارب وقنابل ومراوح ومكبرات الأصوات وإزالة الأوساخ داخلها وخارجها هراي نجايا إنيديجي كيدو جولد هراي ينغنا قلتيدو جولد كوركا نودي كلا كوركا دو باندو كونتي إتتا
doole makko ɗen o gollana ɗe ɗo juulirde on ti yangano ɗe ɗo juulirde kala ko yangorante jawdi heɓuɗo feere kurkanorgol ɗe jawdi ɗin o itta jawdi makko nden fiyo juulirde ɗen jalbu fiyoɗe martu mo mara jawdi ko ittete kanko o itta ɓanndu makko ɗum o ɓiira lakkere makko nden o kurkano ɗe ɗo juulirde haray ko ɗum ɗon no jeeya e neɗiji mayre o neɗije majje on sabu honɗum on ti suusina yimɓe ɓen kadi hi etagol tangitoɗe ɗo juulirde laɓɓina ɗe moƴƴina e alhaalije majje on e piiji majje on ko huutorte kon wano tapiiji harano laaɓi wano gangunarji ɗin harano laaɓi wano mihirabuji ka juulete harano laaɓi no tangita wano lampuuji ma ɗum ampulji no wooɗi wano ventilateur ji hara ɗum no wifa wano microji hara ɗum no nano itta kala ko tuuni ka nder juulirde ton foti kaka yaasi juulirde foti kaka ka nder juulirde ɗum ɗo no jeeya e neɗiji ɗin inna min tilka al adat الذهاب إليها مع طهارة كاملة من اغتسال وحسن وضوء وسواك وتقليم الأظافر وترجيل الشعر ولبس نظيف الثياب والتطيب نجيا إنيديج تيدو جولير دوانا ليهو إمج يهوغل إمج هرا نجوغي لابل تيمونغال لابل بند لابل تونجي هرا أنتينو سلجي هانو موتي ma siko loototoɗo himo looti haa himo laaɓi himo gosi haa no moƴƴi himo itti peɗaali makko himo peeni sukunu makko himo laɓɓini coñci makko himo ɓarii haa moƴƴi ƴetti parfait o yaha e ɗee ɗo juulirde haray ɗum ɗo no jeya e mawningol fiiɗi ɗo juulirde no jeya e sangita ɗogol ɗee ɗo juulirde wota goɗɗo yahu few ka jama hawtitata hara himo mari ko luuɓata nder ton foti ko ɓanndu makko foti ko coñcol makko haray ɗum ɗon haana few ɗum ɗon diina kan no haɗi ɗum diina kan no toŋi ɗum haray tangitore ɗen ɗeɗo juulirde ko wiyete kon laaɓal inna min tilka al adat taqdimu l yumna inda addukhuli wal yusra inda al khuruj ma alsolati ala annabiyi sallllahu alayhi wa sallam waddu'ai inda dhalik haray no jeeya kadi e neejiji ɗeɗo juulirdeji mono yahude mono naatude haray no jeeya e sunna attagol naadugol koyngal makko ñaamal ngal o juula e nelaaɗo o toro Allah yurmeende no jeeya e neejiji ɗi kadi nde himo yalta o atto o yaltina nanal ngal o sakkintina ñaamal ngal o juula e nelaaɗo o toro Allah yurmeende haray ɗum ɗon no jeeya e neejiji ɗi ɗo juulirdeji inna min tilka al adat attanaffulu bi rak'atay masjid in lam yuwafiqu l mafruda no jeeya e neediji juulirde ɗen kadi mo naati ko yo o juulu darɗe ɗiɗi o yetta juulirde ɗen naa yo o jooɗo haa o juula ɗen ɗon darɗe ɗiɗi yettirde juulirde ɗen si tawii hawri fewno ka o naati ɗon ɗum ɗon hawrondiraali e farilla julde farilla no juuleede ma hara nde darnanaama si tawii kan julde farilla darnanaama ma hinde juuleede yo hewtu tun o tokko e ɗum ɗon haray naayo o naafo inna min tilka al adab attajannubi min kulli sababin an kulli musabbibin lirrawaihi almumtina ka akli albasal والثوب والثياب الوسخة ولبس الجوارب والمقات والبصاق ونحوها قال عليه الصلاة والسلام البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها arayno jeeya e ko neediji ɗeeɗo juulirde woɗɗitagol kala ko addata lungol luuɓugol wano ñaamugol basalle mo ñaami ɗum haray ko yo goso haa laaɓa ma ñaamugol laay ma ɗum ɓornagol joñci tuunuɗi no wiiruɗen noon ma wattagol soksiiji ɗin wona toon haadi lakke hara soonti no juulude ɗum no luuɓude e wonɗo ɓaawo makko ma ɗum tuttugol ma hartagol haray ɗiɗo fof tawaaka ko waɗetee ka juulirde ma ñittoo ɓiira haray ɗum ɗon fof huunde haanaaka waɗeede ka juulirde ton ɗiɗo ko nokkeeli tedduɗi ka Allah subhanahu wa taala rewete ko ɗum waɗi nelaaɗo meeɗen Muhammadu sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki tuttugol ka juulirde ko paljol taa goɗɗo harto tutta ka juulirde maa ɗum ka sera maadi ɗon ka goɗɗo yiyata ɗum ko ñidde ɓe maaki ɗum ɗon ko paljol few mono ɓaalaa noon woɗɗitaade ngol paljol harayno ngol ittirte si tawi woni on tii tuttay
no tuttoy ka woni sera ka hewtata goɗɗo ka ñiddata goɗɗo ka goɗɗo yiyata ma ɗum si tawi kaka ombitoto o asa haalugga o tutta o yitto o ombita toon ɗen ibadallah inna min wajibi a'immati almasajid wa mu'addiniha القيام بمسؤولياتهم من حسن الإمامة وتصحيح الآذان والمحافظة على أوقاته أرأي نجيا كواتي المامي بجولي بجاجدي نجيا كواتي المامي ببن سلي ببن ونندك جولي بجاجد ودقل قليجي كبهالفنا كون كجولي بجاجدون ونهنو المامي نهالفنا جلنقل يو إتوها أو جلني لنو مجري harano selli ken salliɓe ɓen no halfina noddingol yoɓe geru haa ɓe noddinira no selliri hara ɓe foo e maɓɓe hiɓe hiwi ɗin waktuuji hara ko fewno ka noddinteɗon on ti noddinira no selliri ko fewno ka juuleteɗon almami on julnata ko julnira no selliri haray ɓe hiwa ɗum ɗo haray wa ala jiraniha almuslimin إجابة النداء أملا بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم أرأينا جاء كذي كواتي كوتال بجول الدجدين سكتة جدين إكارتي جدين كجول الدجدين ونلون نوتا قول جول الدجدين نوتا قول ندنا لدين سيسالي جو ندين بنوتو تون بيهاتون بجولا بجانتو إند الله sabu Allah subhanahu wa ta'ala no jantani en ɗum ɗo ka alqur'ana makko tedduɗo o daali ko onon yo gomɗinɓe jaɓoɓe ko yamira woɗɗito ko haɗa noote noddandu Allah ɗum e noddandu nulaaɗo makko on so o noddi on ko nafata on kon ko wurnitata kon ɓerde monɗe e kaaɗo diina ko wallitoto on kon no jeeya noon e ko wallitoto kon si goɗɗo nani sallijo noddini ka juulirde makko ka secteur makko o immo o yaha o sallido haalaɓa o yaha o tottoya waktu on faman gaba anha yatasaalu anhu almusallin fa in ulima annahu maridun aduh wa in kana lahu wafatun azzaruh wa in kana mutakhallifan anha bila udhrin nasahuhu wa wajjahuh liyastafida bifadli salati aljamaa aray noon no jeeya e ɗiɗo kawtalɓe juulirde si tawi woni hiɓe wurniti juulirde ɗen no haaniri noon si goɗɗo e juulooɓe ɓen toon tulti ka onti hatta waɓtu gooto o hatta waɓtuuji ɗiɗi jama on jooni lanndondiray jooni fii makko ɓenna en yaali gaari en ɗo e waɓtu feƴƴi ɗo en yaali ɓe o waɓtu ɗo kadi ɗum ɗon adde haa juulooɓe ɓen lanndondira fii makko ɓe tefa ɓe humpito alhaali makko on si tawi woni ko haɗimo kon ko yahugol ka juulirde ko nawnaare ɓa neɗɗo a wayra himo selli taw o nawni o waalike haray ɓen julɓe ɓe o juulidata ɗon ɓe yahay ɓe juuroyomo ko kamɓe woni siɓɓe makko ɓen ko kamɓe woni ko sembintamo ko kanko woni ko ittorta ɓen ɗon wula ɓe yaha ɓe juuroyomo si tawi le ɓe ndaaroyi ɓe tawi ko ngan to o heɓuno wano faatunde ko ɗum turdinimo ɓe hiwromo faatunde nden si tawi kadi ɓe tawi enoye ko ngaameele tun woni ko aaminimo o turdi ɗin ɗon waktuuji fof ɓe waajomo ɓe rerdinamo e yahugol juulugol ka juulirde fii yo heɓu nafa julde jama on ka juulirde bi qawlihi alayhi salatu wassalam salatu ljamaa afdalu min salati lfasli bi 27 daraja wa fi riwaya bi 25 juz'a haray noon nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam no rerdini juuloygol ka julde jama iɗen anndi noon julde jama nden no fuɗɗori ka juulirde haray ɓe maaki julde jama nden no mari baraji moƴƴi ɗuuɗuɗi ɗin ɗon haray hiɗi ɓurdiri baraji juuluɗo on kanko tun embere degré ji 27 embere balerji 27 haray imam muslim no filli hadis o nokkugo ɓe maaki embere geɓe 25 haray ɗum ɗo fof ko holli e jaa yawɗo ka juulirdeji juuluɗi e jama o haray oɗo baraji makko no ɓurtori juuluɗo on kañum tun ka suudu muɗum aranna nganto ibadallah inna min takhribi lmasajid ta'tiluha bila udhrin maqbulin wa man'i nnasi ilayha qala subhanahu wa man adlamu mimman mana'a masajid Allah an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha aray musidɓe julɓe tedduɓe no jeeya e yirbingol ɗiɗo juulirdeji
ɓolɗingol ɗi selugol ɗi hara on ɗi yarata kadi woni o tefirta ko ɗi woni hara nangan to wo woni ko nangima toode hara o haɗa o wonay sabu hara hay yimɓe goo yahata toon o haɗa yimɓe ɓen yahugol toon haray ko ɗum waɗi allahu subhanahu wa taala o seedintini ɗum ɗo ka suratul bagara ka aya 114 o daali alaa fotayɗo tooñuɗe o wayi wono on haɗuɗo juulirlaaji Allah ɗin nde Allah jantete fii mum toon nde kanko Allah o jantete fii mum toon o laɓɓine on neɗɗo haɗuɗo yahugol ka juulirdeeji toode o yirbina juulirdeeji ɗin wa qala al-mustafa sallallahu alayhi wa sallam la yantahiyanna aqwamun an wad'ihim al-jama'at aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim summa la yakununna min al-ghafilin nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe yewtiɗo fii ɓe ɓoltinoɓe jumaaje ɗen hara ɓe yahata ka juulirdeeji ɗiɗon anndi yahugol ka juulirdeeji no ɗaɓɓa e waɓatuuji ɗin fof no ɗaɓɓa e jumaaje ɗen fof nelaaɗo maaki tele ɓe ɓoltinoɓe jumaaje ɗen ɓe maaki wonde ene ɓe haɗitoo yimɓe yeeɓayɓe ɓen jumaaje ɗen hara haaju maɓɓe haccutu maɓɓe alaa yahugol juuloya juma so en ndaari jooni ka yaasi ɗo en tawa e travauji men ɗen no heewi makitiiji men ɗin no heewi garbatirji men ɗin no heewi ara ɗum ɗo fof ko tawetee ko yimɓe helli baaɓe ɓe juma waɗɗi hara ɓe woni yillude ɗon nelaaɗo maaki ɓe haɗitoo yimɓe yeeɓugol ɓe jumaaje ɗen si ɓe haɗitaaki ɗum ɗon ma awa Allah notay Allah udday Allah fermay ɓerɗe maɓɓe ɗen ɓeɗo ɓe wona yeeyaɓe e wersiniɓe allahumma waffiqna bi ihya'i hadhihi al-masajid allahumma waffiqna ila ma tuhibbu wa tarda allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha ibadallah إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله لا والكسل كلا والبي والإبانتال